дар рӯзи дуюми фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 37-уми ноҳияи Синои шаҳри Душанбе чорабинии адабию фарҳангӣ таҳти унвони «Хуштарзи китоб дар ҷаҳон ёре нест» баргузор гардид. дар ораи муассиса омӯзгорону хонандагон намоиши дастоварду навгониҳо, китобҳои бадеиву бачагона ва дигар гӯшаҳоро ташкил намуда буданд. ҳамзамон барои масъулин хонандагон бо забонҳои гуногун дастовард ва гӯшаҳои худро муаррифӣ намуданд. дар идомаи ҷамъомад дар толори таълимгоҳ барномаи адабию фарҳангӣ сурат гирифт. нахуст масъулин сухан гуфта иброз доштанд, ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханронҳояшон пайваста таъкид менамоянд, ки китоб аст таърихи кӯҳнабунёди мо, ганҷинаҳои тамаддуни башарӣ, дурдонаҳои назми ҳазорсолаи мо, достонҳо ва илму дониши бостонӣ, хираду заковати наслҳо ва халқҳоро зинда нигоҳ медорад. адибони тоҷик низ дар радифи эҷодкорини халқу миллатҳои дигар тавассути офаридаҳои барҷаста роману достонҳои таърихию илмӣ суннату арзишҳои миллии худро васф карданд. аҳли илму маърифат тавассути офаридаҳои оламшумул насли наврасро ҷониби некӯю накӯкорӣ, ватандӯстию хештаншиносӣ, бунёдкорию содандагӣ ва эҳтиром гузоштан ба арзишҳои миллӣ ҳидоят менамоянд. инчунин дар идомаи чорабинӣ узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон шоира Назокат Олимзода ба сухан баромада барои ҳозирин аз эҷодиёташ порчаҳои шеърӣ қироат намуданд. ҳамзамон иброз доштанд, ки китобҳои бачагонае ки аз ҷониби шоиру нависандагон барои кӯдакон таҳия ва нашр мешавад, дар ташаккули ҷаҳонбинӣ ва баланд гардидани завқи бадеӣ ва зебоипарастии наврасон нақши калон мебозад. китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумҳуриявӣ ба номи Мир Саид Миршакар ин нуқтаро ба инобат гирифта баҳри тарғиби адабиёт, ҷалби наврасон ва китоби китобхонӣ ва кашфи эҷодкорони ҷавону наврас ҳамасола фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистонро баргузор менамояд. баргузории фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон, ки ҳамасола аз 2 апрел то 9 апрел дар саросари мамлакат бо шукӯҳу шаъомати хоса таҷлил мегардад, ба ҳамин нуқта, яъне тарғиби адабиёти тозанашр, кашфи падидаҳои нави фарҳангӣ, робитаи шоирону нависандагон ва олимон бо насли наврас ва ҷалби ҳарчи бештари кӯдакону наврасон ба китобу китобхонӣ нигаронида шудааст. боиси ифтихору сарфарозии мо миллати тоҷик аст, ки кӯдакону наврасони мо ба китобу китобхонӣ майли беандоза дошта мекӯшанд то меросбарони гузаштагони худ бошанд. шукрона аз он мекунем, ки пешвои муаззами ғамҳору дурандеш дорем. дар баробари обод намудани ватани азизамон ва эҳё намудани ҳунарҳои миллии аҷдодӣ тасмим гирифтанд, ки бо сарпарастии худ барои баланд бардоштани завқи китобхонӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандон, инкишофи қобилияти эҷодӣ, захираи луғавӣ ва фаъолгардонии доираи забондонӣ озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст доир гардад. эҳтиром ба ватан, ифтихор ба Тоҷикистони азиз ва дӯст доштани ҳар гӯшаю канори онро аз пешвои муаззами миллати хеш меомӯзем ва ба сиёсати пешгирифтаи ӯ пайравӣ менамоем. мо ҷавонон пайравад, эй пешвои тоҷикон, бишнохт аз рафтори ту ин Тоҷикистонро ҷаҳон. инчунин дар як вақт таълимгирандагон барномаи омоданамудаи худро пешниҳод карданд. барномаи мазкур бахшҳои гуногунро фаро гирифта буд. нахуст хонандагон аз осори бузургон дар истоиши китоб, порчаҳои шеърӣ ва гуфторҳои пурҳикматро пешниҳод карданд. иброз доштанд, ки фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон фестивали на танҳо кӯдакон аст, балки он ҷашни ҳамаи мо мардуми тоҷик мебошад. зеро ин ҷашни китоб аст ва китоб меҳмони азизи ҳар хонадон мебошад. китоб рафиқ ва раҳнамои имрӯзу фардои мост ва мо бояд доимо бо китоб бошем. баргузории озмунҳои ҷумҳуриявӣ таваҷҷӯҳро ба китоб дар мамлакат бештар намудааст, ки ин иқдоми нек мебошад. баргузории фестивал зеҳнҳои хуфтаро бедор намуда ба инсон умеди дигар мебахшад. дар воқеъ китоб барои инсон дӯсти наздиктарине мебошад, ки барои расидан ба маърифат ҳамчун чароғи маърифат хидмат мекунад. китоб чароғи илму дониш ва маъхази асосии иттилоот аст. хуштарзи китоб дар ҷаҳон ёре нест, дар ғамкадаи замона ғамхоре нест, ҳар лаҳза аз ӯ ба гӯшаи танҳоӣ сад роҳате ҳасту ҳаргиз озоре нест.
дар муайсаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 35 ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе низ бахшида ба фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакони наврасони тоҷикистон барномаи адаби фарҳангӣ роҳандозӣ карда шуд. тадбири мазкурро омӯзгорону хонандагони синфҳои ноҳияи муайса ташкил намуда он бахшҳои мухталифро фаро гирифта буд. гуфта шуд ки ҳадафи асосии баргузории фестивал ҷалби насли наврас ба мутолиаи китоб, ташаккул ва такомули беҳтарин малакаҳои хониш, боз ҳам баланд бардоштани сатҳи фарҳангии иттилоотии кӯдакон наврасон, ҷавонон ва ба ин васила дар замири онҳо тарбия намудани ҳисси ифтихори миллӣ, ватандӯстӣ, гиромидошти арзишҳои миллию умумибашарӣ ба ҳисоб меравад. мо миллати созанда ба ҳар давру замонем, дорандаи фарҳангу адаб ганҷи забонем, با نصرت و با شهرت و با شوکت و شانه در جاده تاریخ دلیرانه روانه. ای مردمی با اصل و نسب عید مبارک، این نصرت و این شهرت جاوید مبارک. سامانی دوران نوین راهبری ماست، در عرصه عالم شرف و تاج سری ماست. муҳимтарин вазифаи фестивал арҷгузорӣ ба мероси ниёгон, арзишҳои миллӣ ва умумибашарӣ, тарғибу ташвиқи адабиёти тозанашри илмӣ оммавӣ, муаррифии беҳтарин асарҳои адабиёти классикӣ ва муосири тоҷик, дастраси кӯдакон наврасон гардонидани мероси таърихиву фарҳангии халқи тоҷик тавассути ташкили маърузаҳо дар ҳамкорӣ бо падару модарон, боз ҳам беҳтар намудани сифати таълиму тарбияи фарзандон, баланд бардоштани ҳисси масъулиятшиносии волидайн нисбат ба масъалаҳои хониши кӯдакон наврасон, ташаккули фарҳангии иттилоотии онҳо, бедор намудани майлу рағбат ва шавқу ҳаваси насли наврас ба мутолиаи китоб ва чорабиниҳои гуногуни фарҳангӣ ва ташкили ярмаркаи китобҳои бачагона ба ҳисоб меравад. فروغ کائنات از آفتاب است، فروغ آدمیت از کتاب است. کتاب سرچشمه دریای عقل، مخزن فرهنگ ملی، پایه تمدن جهانی متمدن، خاصه آینه خلق و کلید در گنج سخن می باشد. محض به شرافت علم آموختن و کتاب خواندن انسان می تواند با تیاره اندیشه خود به دولت‌های گوناگون سفر نموده، از پند و اندرس‌های بزرگان، از پند و اندرس‌های شاعرانی که برای ما نسل نورس به میراث گذاشتند، از آنها علم آموزیم، از آنها عبرت آموزیم و برابر مطالعه کتاب از آنها جهان پند و اندرس گیریم. وقتی که انسان در مطالعه کتاب مشغول می شود و خود یک جهان غذای معنوی می گیرد. علال خصوص من خودم کتاب های زیاد مطالعه کردم و بیشتری اثرهای مطالعه کرده من از آثار ادیبی مشهور صدرالدین عینی می باشد که این ادیب خیلی به من پسند است و من کتابی از همه پسندیده من این کتاب آدینه می باشد که در این کتاب لحظه های جالب خیلی زیاد هست. در این کتاب انسان وقتی که این کتاب رو مطالعه می کند به خود یک غذای معنوی می گیرد. ёдрас мешавем ки фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакони наврасони тоҷикистон то санаи 9 апрели соли равон дар муассисаҳои таълимӣ ва китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумҳуриявии ба номи мирсаиди миршакар бо пешниҳоди барномаҳои адабию фарҳангӣ баргузор карда мешавад. фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакони наврасони тоҷикистон таҳти унвони хуҷастабод истиқлол 9 апрели соли равон дар толори донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи мирзо турсунзода бо иштироки китобдорон, фаъолон, ғолибони озмунҳо, аҳли илму адаб, намояндагони вазоратҳои фарҳангу маориф, воситаҳои ахбори омма бо намоиши ҷашнӣ ҷамъбаст мегардад. дар шаҳри кӯлоби вилояти хатлон низ фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони тоҷикистон бо шукӯҳу шаҳомати хоса баргузор гардид. дар ҳамоиши мазкур масъулину адибон, омӯзгорону хонандагон ва дӯстдорони каломи бадеҳ ширкат варзиданд. ҳафтаи китоби бачаҳо яке аз маъракаҳои бисёр муҳими фарҳангӣ ва маърифатӣ мебошад. ин таърихи қариб 80 сола дорад. ба воситаи ҳамин ҳафта ана шоирони тамоми гӯшу канори иттиҳоди шӯравӣ ба ҳам меомаданд, суҳбатҳо мекарданд, дар бораи тараққиёти минбаъдии адабиёти бачаҳо мувофиқат мекарданд ва ин боиси ба вуҷуд омадани асарҳои навбанав мешуд ва ба пешрафти адабиёти кӯдакон мувофиқат мекард. масъулин иброз доштанд ки роҳандозии фестивали мазкур иқдоми саривақтӣ ба ҳисоб меравад, зеро маҳз ба василаи ин фестивал насли наврас имкон пайдо менамоянд ки аз наздик бо олимону адибон шинос шаванд ва аз осори онҳо барои худ ғизои маънавӣ гиранд. کتاب
حسیات انسانیت را نسبت به وطن دوستی، خویشتن شناسی کشاده می گرداند و مفکوره و تفکر انسانیت را وسیع می نماید و انسان را به راه راست زندگانی هدایت می نماید. این روزها در سراسر جمهوریمان هفته کتاب کودکان و نورسان برگزار می گردد و ما نیز از این گونه آزمون و فستیوال آزمون ها یک جهان معنی خاص را به خود می گیریم. در قسمت دیگر خوانندگان نیز با پیشنهاد برنامه جشنی خاطر اهل نشستро بولده گرداندند. نخست آنها از آثار گرانبهای ادیبان در ستایش کتاب پارچه‌های شعری قرائت نموده خرسند از آن بودند که محض به وسیله آزمون مذکور توانستند فکر و اندیشه و شعرهای از یاد نموده‌شان را به ادیبان دوست داشته‌شان پیشنهاد کنند. شخصی که در مطالعه کتاب می‌کشد کبوتر را می‌ماند که پروازهای بلند و سزاوار را صاحب است. بزرگان تاکید کردند که مطالعه کتاب راز است، آن را همیشه عملی کردن اساس است. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم هفتم شهر خلق نیز جشن کتاب با دلگرمی استقبال گرفته شد. در این روز مؤسسه مذکور فضای جشنی داشت زیرا خوانندگان برای در سطح خوب گذراندن فستیوال مذکور آمادگی جدی گرفته بودند. هدف اساسی برگزاری فستیوال این جلب نمودن نسل نورس به مطالعه کتاب می باشد. کتاب سرچشمه دانش، دوست بی‌غرض و راهنما به سوی معرفت و علم و دانش می باشد و چنانه که می گویند انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. در تالار تعلیمگاه شرکت‌داران این چهاربینی جمع آمده ابراز داشتند که همه ساله در مقیاس جمهوری فستیوال جمهوری هفته کتاب کودکان نورستان تاجیکستان راه اندازی کرده می شود. اقدام مذکور به حکم عنعنه در آمده از 2 اپریل آغاز می گردد. دوام یک هفته که فستیوال ادامه می یابد برای خوانندگان آزمون‌های گوناگون ذهنی پیشنهاد کرده می شود که در آن خوانندگان فعالانه شرکت ورزیده دانش خود را صیقل می دهند. سازنده به هر دور و زمانیم، دارنده فرهنگ و ادب گنج زبانیم، با فطرت و با شفقت و با شهرت شانیم، در جاده تاریخ در ایران روانیم. آمادگی خوب تعلیم گیرندگان مذکور نیز گواهی آن بود که آنها در حقیقت دوستدار کتاب هستند. محض چنین فستیوال ها و نسل نورس امکان می‌دهد که دانش خود را سنجیده شوق و رغبت خود را به کتاب و مطالعه آن بیشتر نمایند. نیم سال در ولایت مختار کوهستان بدخشان فستیوال تحت عنوان خجسته با استقلال در همکاری با مؤسسه تعلیمی میانه عمومی رقم هفتم به نام شاهجان شاه نوروزوف با یک شهامه خاصه تجلیل گردید. مقصد اساسی برگزاری فستیوال جلب نسل نورس به مطالعه کتاب، تشکل و تکامل بهترین ملکه‌های خوانش در بین کودکان می باشد. در واقع امروزها از جانب حکومت کشور برای دانش اندازی نسل نورس شرایط مساعد مهیا کرده شده است. اقدام پیشگرفته مسئولین کتابخانه دولتی بچگانه جمهوری به نام میرسید میرشکر نیز برای جلب کتاب دوستان مهم و سری وقتی به حساب می رود.